Signori, questo è il Presidente del Comitato, la Società Musicale Spingola, dopo merda del programma funebre, di musica sacra, e della Società Musicale Giganese. E c'è una mazza e li manda a Sira, a Fedro, o conferma il destino del Casillo Gesù Cristo. Prima di finire è passata dall'erba festa fondamentale alla fine, celebrazione che fanno con la nome nel Casillo Gesù Cristo. La guardia stiero in sangue. Ottenesse, signore dato della providenza, aveva scelto ai cristiani, sono rimasti nelle società, riuscivo a vedere in parte, Signore Maestro Aldo Menuto. O quello celeste ci guarda stimolante, stato il maestro Meri, fedrete le labbri, insieme al cuore, sul vostro va bene, Giuseppe Pezzini, e la battesimo, ma diversi banner, specialmente il banner Rio, il banner San Giorgio Martino. Ora siamo sempre nel film music, dalle Safia Musevai, la Califa, da Ennio Morricone. Il solistino al banda spingola, secondo i musicisti dal post, la società, Evan Bonello, Jonathan Balearico Cuschieri e Via Vera con Giulio e Bonello. Signori, i telegi sono Aldo Menuto.
tariffa. U se nkomplu issa permezz ta' marġ funebri sabiħ ħafna l-agreement ta' wieħed minn oppożituri magħrufa fil-qasam tal-marġi funebri Sumas Angelo Miretti li raba ma' diversi fagħi, speċjalment il-banda San Fidel, Għazzebut, biex ukoll il-banda Vilena tal-Koljana, il-marġi funebri li nisimgħu l-agreement wara se nisimgħu s-sitta l-agreement mosa. Hum dak il-requiem non finisce il tuba ma minna il-compositur ma Amadeus Mozart illi ma daħħax nesta dan il-xogħol peressni illi kien sebgħina wieħed u disa. Sinjuri, jiddirigi banda spira bis-surmas direttur il-soċjetà maestro Aldo Minuti.
marġ funebri li għadda smajna, kif ukoll xogħol sabiħ ta' Mozart li kienet tirrikjedi preċiżjoni kemm il-bandisti kif ukoll id-direzzjoni naħta Surmas Minuti. Se nisimgħu issa marġ funebri ieħor sabiħ għamija marġ tal-kompożitur Vincenzo Carabot, kien magħruf Luigi Carabot. Wieħed kien isabi jaqgħu għal-qajn, qed Surmas ukoll ma' diversi modi. U għal se nisimgħu xogħol ieħor sabiħ Salamandra, Miktuba bejn 1703 u 1706 tal-kompożitur ukoll magħruf speċjalment fil-qasam tal-mużika klassika George Bainigani. Sinjuri, il-banda spingola biex jgħid is-Surmas Alba Minuti.
soċjetà mużikali Spinola Ġiljan Monelli. Huwa xejn li dan il-marx Monelli se nisimgħu tas-Sur Masta Melleri il-memorja ikontifila ta' dan il-fondatur il-reprezentant ta' din is-soċjetà Ġiljan Monelli. Imma l-barra se nisimgħu Magnificat ta' Monsinjur Marco Fezzina. Għalikom il-banda Spinola diretta di Sur Masta. Alba Minuto.
ġejja il-banda Spibero, kemm l-aspett ta' mużika sacra, u wkoll l-aspett ta' marċi fuq il-prosa il-banda Steve is-Surmas Miroti. Anke l-marċi funebri se nisimgħu issa oppożizzjoni nisba tas-Surmas Taljan illi mhux l-ewwel darba sar pajjiżna Maestro Antonio Ordo, il-marċ funebri Ankara li huwa tifkira għal-Papa Ġorni San Ġorni Pawlu II li din is-sena qed nifakru l-40 sena minn meta bdejhom iżgħar li sefaru fjali ta' San Ġiljan. U għal mbagħad se nisimgħu marċ funebri l-opera Nabucco dar-Reġa l-opera Taljana Giuseppe Verdi. L-opera Nabucco ta' l-ewwel darba fit-Teatru Nazzjonali Milan, Italja, fid-9 Marzu 1942. Signori, il-banda Spibero biex tagħti is-Surmas Aldo Miroti.
Sivalet, soċjetà filharmonika Leon ta' Batawneġ u soċjetà mużikali Sadawneġ bil. Wara se nisimgħu xogħol mużikali ieħor ukoll impegnattiv fejn huwa popolari fir-repertorju bandistiku Malti, speċjalment waqt programmi fil-Mejjes u akademji bħalma qegħdin jisegwu l-dik tal-lejla tal-Banda Spinola, for existing suite numru qiegħda in the minor tal-Compositor Baroque Ġermaniż iwiegħed fil-perjodu Baroque Johann Sebastian Bach. Arranġament is-Sulast Andrew Kalejani ukoll jinsab magħna illejla. Signori, il-Banda Spinola mexxija kien is-Sulast Andrew ta' Maestro Aldo Minuti.
sul Bonello biex jagħmel l-okkażjoni. Waqt l-indirizz nispeċjaw la sita bl-ispejjeż ta' dan il-programm. Ringrazzjakom il-kulħin. Sur Bonello, President tal-Messaġġieri. Ringraziamo dall'prestazione della musica Presidente Sulmas, delle Battisti Quadra, specialmente anche solisti. Ringraziamo per l'idea di una
dan il-kunċett funebri, saru għal-festi tal-ġmaqazza, kunċett li ta' domin seba' ħafna livell għoli tajjeb u dan grazzi għal-ħidma ta' diversi persuni, speċjalment il-koordinazzjoni bil-kumitat, is-surmas għal gruppi il-bandisti kollha, mod partikolari il-bandisti tal-post ta' din is-soċjetà ġiljanizmu. Ma keda wkoll jħadmu u wara l-punti biex jitkellem il-programm issa daħal sew fil-kalendarju ta' din is-soċjetà. L-appuntament jmiss għal-banda Spinola. Ta' jibdajtu li banda Spinola se tuħosem fil-via sagra tal-Parroċċa li se ssir dan it-tejn il-14 ta' April fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġildan sal-Porto Santo tal-ġurnata ta' il-Religion Chapel waqfa fil-każi tal-banda Spinola. Ejn ukoll illi dakinhar il-banda Spinola se tibda in-nijiet tal-ġimgħa. Ta' nifhem ukoll li l-banda Spinola se nissoħra appuntament annwali tagħha għal-jum il-lejl kbir fejn dakinhar f'20 April il-ħadd se torganizza assolvu il-dimostrazzjoni religjuża f'Agrija bil-fara tal-Iskul Ġorġ Makro ta' San Ġiljan. Dan ta' Franzi u Maġi Bjużi minna xaqqa ta' filgħodu il-Quddin. U se nagħmlu sinjuri Marċ funebri waqt ukoll se ssir il-ġabra grazzi ħafna ta' donazzjoni tagħhom biex nikordana il-konċert. Il-Banda Spinola se tara Marċ funebri sabiħ il-mezz u nagħmlu ma' sulla tomba dinja madre is-summa stajjat Amadeo Vello. Signori, Terigi, Sumas, għal-Dumeruti, grazzi ħafna, il-lejt tal-ekonomra l-kumra l-Quddin, il-lejt.